Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse amahoro y'Imana, tubaha ikaze mwebwe mudehengeje nyakudukurikirana muri abantu bacu, tukaba abantu banyu muradukunda tukabakunda nyene kandi namwe mukadukundira kandi natwe tukabakundira uko buri kanya buri munsi buri saa turaza tukabashikiriza indirimbo zimeze neza nizo nono munsi twaje kugira ngo dushobore kubashikiriza. Tubaramutse rero ho muherereye hose, abari mu ijoro ni ijoro ryiza, bari ku mutaga ni mutaga mwiza, bo mu gatondo tubipuriza gatondo keza, bari saa sita muri ku meza namwe tubipuriza akayabago, ariko ntimwicare ku meza, mwicara inyuma y'imeza, imeza ikaba imbere yanyu. Undi mutama avuze ngo karibu ku meza, acaduka ku meza yicarako, ariko zikaba bikwiye kugenda. Ni Prote turakingiwe ngarutse uno munsi, yereka inyuma ya kamera ndabona nawe Izobi nawe yagarutse. Hano ku rundi ruhande ndi kumena gwagwaruka. Mwaramutse. Umeze neza? Kumenga umunezero si mwinshi kandi tuje gutanga umunezero. Turanezerewe. Asante sana. Reka tuduze ibiganza turamutse abaje kudukurikirana uyu munsi, naho tuvuga tuti shalom shalom. Shalom shalom. Duko nabatuza kuba turi kumwe rero, nawe uze kumutumire wacu mu kwandika muri comment usaba indirimbo wifuza ko bazokuzanira bazoyizana kuko ntabwo bagaba. Nuko rero reka tuce ture kuravura hariya kwa Dukunda Umukiza. Solange yari umwana w'ikinege, Sora uze kwituririmbisha Gwarere Solange neza, mama muraho Uwiteka bahire cyane. Tukuramutse Sora. Mahoro neza. Meze neza? Ndashima. Uri mu bantu baheruka gutahukana agashimwe karagushikiye ujya? Oya. No munsi uragatahana. Ngo bikoze neza rero none munsi nezere ko angusha mu Giswahili niko bavuga. Izere ko gwisha. Yes. Biza ko bimeze neza cyane. Iyo Solange nimba witegura yiririmba utanayiteguye nta ngorane, uyitegure neza kuko iri mu izina ryawe. Ntobe ngo twakujaniranje. Ngaho rero fata vora twebwe twagiye. Yasezeranye ko azazama, yarambwiye ati ndakubyaye uruwanjye, ndakubyaye uruwanjye, amamuka wera mwanumva, imitima nihoraho,
yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero abantu bizero udukumbuje uw'ijuru anesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wadukoreye twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none udukumbuje uw'ijuru anesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none udukumbuje uw'ijuru hahiriwe igufite isezerano Imana ihoraho hahirwa uwatorewe umwana w'Imana igufite isezerano Imana ihoraho hahirwa uwatorewe umwana w'Imana igufite isezerano It's
Ndagoma muhimbaza Imana. Haleluya. Amen. Usimba simbe. Haleluya. Haleluya. Reka manze ndabirayo. Yesu ni myiza kandi araryoshe akora ibitangaza. Sawa. Reka manze mpereze kaze abumva ko twotazira Imana muri uyu mwanya mutoya cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nibesha. 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 Sawa. Sawa. Nagomba mundirimbira uko. Nibesha. 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 Nibesha.
Começar a samba.
Reka tubashimire mwebwe twateramanye muri kino kiganiro ni hano kirangiriye dushimire tuvyivugana kabisa kumuko mwari mumeze muri ko mucaye tutaraheza nimo gusezerana baca bavuga ngo yari yagiye he tukaba rero turangije kino kiganiro cuno munsi zino ndiri murazi zabamereye neza nkuko natwe zatumereye neza murushirize kumererwa neza ho muba muri hose ni prote turakingiwe nyuma yako ari wisbi tutarika amaboko tuvuga tuti ciao ciao bye bye tuzosubira bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.